Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syiralun wa malum. Yang tanya kata menumpuk lomba videonya. Jadi got saja yang ingin katanya bahaskan dalam videonya yang tengah berat mecuhu viral, yang pakai video loan, yang jawab pertanyaan loan dalam video, bahkan Nino najak pegot cagok yang buat video untuk minta viral buat masyarakat Aceh. Menansi kepada Tengku katanya yang nanggeh Imam Al-Bukhari, salah sidro anak murid Dayah Mudi Mesra. Jadi Tengku nyo videonya ditujukan ke drone, yang bahawa drone letakkan edit foto loan dan edit video loan. Jadi Tengku drone wate loan dengar video drone nya loan yo jak tobat. Ne pegah loan toke sabe, ne pegah loan urung pit sabe, berangkapu je ne pegah. Jadi Tengku mutuah nyan pu yang kaluh ne fitnah hade loan, pu yang kaluh ne fitnah hade loan nyan belum tanggung jawab Tengku mutuah. Nyan yang hana loan pubut drone kan pegah. Jadi pu nyan penutuh daripada gure untuk menuduh-nuduh urung tanpa bukti, tanpa nekalan, tanpa nengyang. Pakan cangklak that ba ne pegah video. Ba ne pakai drone hai gatat. Hebat datat drone yang kan mendakwah, yang kan ceramah, yang kan buka kitab kuning inan pelemah bak video live, bak Facebook tamong gede. Benarនឹងsadari bacut, benarនឹងsadari bacut hai Tengku, hai Imam Al-Bukhari. Baik sok-sok suci katanya umat Islam, dan baik jak you pingat lon, you jak tobat lon, you tobat dile gure ke. Gure ke le kayu tobat dan menyodor ke salah siro anu murid Dayah Mudi Mesra hai Imam Al-Bukhari. Tolong jak pesampo siat. Berdengan karena Allah jak temanyong. Baik pura-pura hana tu dilon, menyo hana getu dilon, hana betebit bak media. Hana ge pemalelon bak media. Jadi tolong jak tanyong siat bak gure ke dengan karena Allah. Baik jak pegah apa pangai. Baik jak cok video lon tu jak komentar jak tuduh lon yang kongkon. Baik galak-galak dro ke hai agam pangai hai. Ban berasa kah kamu kawin kon hana grupu lon tiat lon ni play lon yo lacak kah tiat tegai hana trip nyambu ka depu lam Dayah Mudi Mesranya na pasukan lon na urung bila lon, bahkan lon tupu rahasia abang Mudi Mesranya bu ka depu becut cuma galam lon lafazkan baik galak that bila ulama munafik nyan bang Mudi yan urung kenong tumurka ngon Abon Aziz ya bu ka depu bah gepe harum le Abon Aziz. Masa almarhum Mazid Abon Aziz gepaharum dayahnya apabila dayahnya nepedong rumah sekolah. Gepaharum. Tapi pakai jino rumah sekolah kajit ke bahkan terkenal dengan kuliah ka di sinan rumah sekolahnya. Kutuk drone tumurka drone ngon Abon Aziz. Yang kepegah bak gure ke hai Imam Al-Bukhari, Abu Mudi Mesra tumurka ngon Abon Aziz. Lehat yang pula lon sampaikan bak urung drone. Baik nak pakai le drone bankan kirim tentera bankan ya pegah bak polisi ataupun bak polda, mapolda segala macam lu pakai lon kaya dak. Nyo. Bak malaikat bak malaikat tahu je kayak abah. Bak Tuhan Pancasila hai bajing hai kayak abah gede. Alah hai binatang palih gila. Jak bah siap bak Jokowi bak nek Jokowi je kayak abah berita lun. Golong pernah gemetar tubuhnya. Lillahi ta'ala purti binatang munafik. Purti Islam munafik. Imam pejuang NKRI harga mati untuk minta simpati, untuk minta proposal bak pemerintah Jawa hai binatang. Saya budu pula. Kalon berjaya. Nyon pelemah siap videonya bak Tengku bak si Imam Al-Bukhari dan pesampo siap bak Bang Mudi Mesra laknat tilah yang kalah ke bak fitnah hati lul. Terima kasih beri tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.